Dr. Chris Baryomunsi atanikiye no kucebera entindo n'enkuto ezicekereziibwe bitengure hamwe n'emitunga omu magomborero ga Rutenga, Rugeyo hamwe na Kambuga. Kugira ngo enjura ebire nyingi kandi yashisha ebintu bingi na munonga omu kicweka ekya Kigezi. Mbwenu wati nka gavumenti turiyo nitwetorora okubasa kubara kureba ebintu ebisisikaire nk'enkuto, nk'entindo, amaju g'abantu, emisiri, abantu abafiire n'abahuteire. Rero tukareba ko gavumenti yo kubasa kujamu okuhwera abantu nkezo nkuto ezisisikaire tukashuba tukazirima tukazombeka kuyamba abantu. Obwo ari kuhumuriza abantu abaferirwe mugenzi wabo Peter Mugisha atabicirwe bitengure n'enteze kandi n'abandi amaju gatwirwe umutunga n'ebitengure bamuturire naku imitegwire twarundo kutura murundo mu kiro byatushobera twataha twahemba umuriro twayota bwashesha bwayigenda rutagurukana twarunda amafuka n'ebitiho twaterera abami ba gavumenti twazaha mwanya twatandika kutabura egyondo tukabanza kubona enti ibiri twakurasaho embuzi mukaga twakurasaho embuzi harimo n'entama twakurasaho embuzi ina zona hamwe ni 10 kandi nawe tukabanza kubona ikipapuro cyagaye tubekerere kiri kwiragura twakibwene ubwo twaheza kumara ubwire burengo turi kuronda buzire mu bwire bwa shamuka mukaga zo mushana ubwo tutandikira mu kasheshe twayibuza ngo yatuburira bamwe batandika kutugambira ngo tuze kuronda w'amezi fo ruhanga umuntu tugerezaho n'amani gate nkabataga twamutabura twonga twamuzishyire konge cyo busatsi kingi no kutenguka cyatenguka mwere turashaba gavumenti tubuyamba bwo icyaro cyo nasiruna ne kubaho. Ebyona biro mu rukagwa Muramba omutawuni kanso ya Rutenga aho tushangira abatura bashobangirirwe habwa amazu gabo kucwekerera no kufegwa enju yanje kahirimo ndo mufakazi kashanka teyo mwana wanje ale kibimba ina bana mushano akagenda n'emisiri atasigaze no musiri nagumu kandi nanye ntasigaze no musiri nagumu nda nacaye hingira konkata mani gamkere abwo kureje umusiri yanje yagendije no bw'amaju gona gabantu bona batayibanja babona babereka amaju ni batabani banje bundi nyine kuri abundi nyine kandi titine ne sete zo kugira ngo tupangise n'ahandi nakataka kutwatino turatahamu ni kakukusha. Dr. Baryomunsi ayirukangira abantu aba na miliyoni 1 n'icweka omukwirukangira amakago mugenzi Petero sigira abana babiri nefakazi 2 muzeni wabirege mpaji y'amaka ayina abana ayina abana ayina abakazi ayina makabiri umushaheza ayina abana babiri naherera ni babiri nabezeho family zona eshaheza inkugambira tariho gwa hede yitwa lebru turistaka so nka gavumenti twakutaho buryo turebe kutokubasa okubashumbusha kandi no kubashomesa okubasa kurinda eriyo buhangwa ngo kuriyare emiti kugira ngo enjura nkeji yayija etakasindura itaka. Entindo eziteganisibwe bitengure no rwa Hajibari Kigando rukushanga umugombara ya Kambuga hamwe no rwa Butagasi rwibare Gashako Weza Wilfred.